گندê berçî û gundê guherzê ku dikevne ser cala giştî ewa qeza Amêdiyê bi parêzgeha Duhokê ve girê detin. Li van her du gunda wekû rûniştvanên wan dibêjin, mawê du mehaya zêdetirî 15 caran hatîne bordûmankirin û moşek ketîne nava xanoyan da û tirseka mezin li cem xelkî durust kiriye. تقریبا ساعت 11 روزا ولی ولادی ترسن ما چه ما بگوله بیمنا مالا بکن عائله چه نترسن ولادی ترسن ها ولی ما دخوزی چه ما دخوزی بکیجی ناگیتا چه جاو هر بعدام جنسه بشوله ما گود بیجی گود بیده سال پیکن کوه نکن یو بشوله هر اتی از وری فتلیم او گوت رنگ ایک درگه کرد ایک چوبش مدرسه کرد ایک چونین مالا عارف گوتا و بجکی ما چه خانیل دوی کنینا ما دی چی نبین کریا ما چه حال نینا نشه ما اف دنیا آخر دیشته دوی که از گودی فما حتی سیجی بالندا بری خب که و حتی تیت اف مشاره آخر یلبر کفت ما همه یه تو سانینا ما دی چی نبیده اف هر دو گونده دکevne navbera zincîrên çiyayê Metîn û Garey da wekû hewlatiyên van gûnde wara diyar dikin ku li vê dawiyê şerên here mezin navbera gerîlayên PKK û leşkerê Tirkiya rûyî daye û armanca Tirkiya ew e evan gûnda çol biket. نخیر PKK هێرشی کردیە PKK ve تقریبا سالێکە ژی ڕاستی مساعدت کرد مساعده yani گوندی دیر کفتین اما منطقه استراتیجیه yani راستی مثلا ve vere سه گلیت کفنه رخی مثلا رخی نزار گلیه دویدیه گلیه گیزه و vere geliye sergeliye دیسا گلیه هجی یرشوه yani her şey geliye Türkot vere bigrin على اساس PKK محاصره کن Ebtinê li gundê berçî ku zêdetirî 200 malbatan xwevedgirî tin û mawê du mehane wekû rûniştvanên gundî diyar kirî ku heşt cara hatiye bordûmankirin û herwesa bi heman şêwe gundê Guherzê ku çendîn cara hatiye bordûmankirin û heta nûke ebtinê ziyanên maddî bûyne. Me peywendî bi aliyên fermî kir ku lêdwanekê li dû rewşa van her du gundan û cara nivîsê xelkê van gunda diyar ken lê çi kesiyê berhev nebû lêdwanekê bidet. Kawa Emer Dengê Amerîka Qeza Amêdiyê